بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا رب العالمين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kadirli din kardeşlerim, kadirli milletteşlerim. Bugün bizning o'tashak temamiz Qur'onda uchrayib turgan kichkina harflar. Mine bizning ders temasına kirib jetgancha biz esga tushirib ketik elim. Nindi de bo'lsa harfning harakatini so'zirga kerak bo'lsa, aytik B harfi üstünde turadi bizning fathı. Onu so'zirga kerak bo'lsa B deb, onun ortuna elif harfini yozalar. B harfi fathı bilen tursa, onu so'zirga kerak bo'lsa, mana shulay B deb yazar için elif harfini kullanırlar. B harfini kesri bilen yazganda, onu B deb so'zirga kerak ekan, Ya harfini kullanırlar. Hem B harfi turadi bizning damma bilen. Hem onu bu deb so'zirga kerak ekan, bizning endi mana shu o'rinda zo'r dammani kullanırlar. Bu endi arab tilinde bo'laturgan umumiy qoida. Hammani Qur'onda tag'in boshqa bir joyda uchramay turgan kichkina harflar bor. Mana qo'yan kelib chiqqanlarsan, mana shu kichkina harflar. Harflar bitida ular bir vaqtda kichkinasi, zo'risi bo'lmay harflarning harflar butunisida bir tusli bo'lalar. Ham ular butunisida bir qirlarına tizilishib yozilgan bo'lalar. Hammani biz kishilar, arab bo'lmagan kishilarga Qur'oni Karimni durust etirib, xatasiz o'qirga o'ng'ayli bo'lsin uchun arab g'alimlar shunday usul o'ylab topganlar. Masalan, Ar-Rahmani degan so'zni olaylik. Ar-Rahmani degan so'z mana şuşlay etib yazılar. Amma lekin o'qiganda biz ma deb onu so'zib o'qirga tiyishmiz. Ar-Rahmani deb mana bu yerda bizga so'zirga kerak. Mana yozilishganda onda bir nidida mat harfi yo'q. Mana biz arab bo'lmagan kishilar bitinde shu so'zni durust etib o'qisinlar uchun mana bunda bizga kichkina elif yozalar. Mana bu o'ringa kichkina elif qo'yalar. Ham biz shu kichkina elifni ko'riga mana shu o'rinda zo'r elif turgan kibik shu o'rinni so'zib o'qiymiz. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Mana shu kichkina harflar boshqa bir yerda uchramay, tek bizning ishingina bizga ruscha aytib aytganda podskaska yuzindagina bizga mana shunday kichkina harflar bilan ko'rsata turgan usulni o'ylab topganlar. Mana hozir o'zimizning kitoblarimizning 59-bitini ochib. Temamiz Qur'onda uchrovchi kichkina harflar. Mana bunda yozganlar endi jaya ishida sxemasin. Mana bu kichkina elif so'z o'rtasida da bo'lirga mumkin, ham kichkina elif so'z ozag'ida da bo'lirga mumkin deganni anglatadi. Ikkinchi so'zimiz ilahun. Ilahun. Jaya işinde ilahun deyip elifning ligaturini kullanıp yazganlar. Amma lekin yozilishda arab tilinde ilahun degan so'z kichkina elif yordamida yozilacak. Qur'onda biz mana shu kichkina elif bilan yozilganini ko'rashakmiz. Ham mana shu o'rinda kichkina elif turgan o'rinda zo'r elif turgan kibik so'zib shu o'ringa bosib yasab o'qiyashakmiz. İlahun, ilahun, ilahun. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Lakin, lakin, lakin. Hâzâ, hâzâ. Hâzâ. Bu sözde bizning H harfinden so'ng kichkina elif tura. Hem biz bunda H deb bunda so'zamiz. Hem Z ortidan so'ng da zo'r elif tura. Hem biz onda da nek shunday uzunlukta so'zashakmiz. İkisinde de hâzâ. Emine kichkina elif bo'lmasa biz nechuk o'qiraylik bu so'zni? Biz buni o'qiraylik hâzâ. Hâzâ deb.
Bizga nechta o'qirga kerak? Bizga hada, hada. Mana shulay aytib, ikki o'rinda da bir turli uzunlikda so'zib o'qirga kerak. Zalika, zalika, zalika. Dassaha, dassaha, dassaha. Zakkaha, zakkaha, zakkaha. فسواها 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 عقباها عقباها عقباها. Менә инде без килеп җиттек я хәрефенә. Менә монда җәя эчендә күрсәтелгән аның схемасы. Кечкенә я мәд хәрефе булып, ул безнең сүз азагында да килергә мөмкин, һәм сүзнең уртасында да килергә мөмкин. Беренче сүзебез биһи. Биһи. Менә монда җәя эчендә күрсәтелгән ничек итеп аны укырга. Б хәрефе безнең кәср белән, х хәрефе кәср белән һәм шушы х хәрефе астындагы кәсрне суза торган бер нәрсәсе булмаган я хәрефе. Ул безнең мәд хәрефе булып тора. Биһи. Язылышы безнең менә Коръәндә булачак. Беренче биһи кебек. Birinci bihi, ikinci җәя эчендәге безгә ничек итеп укырга икәнен генә монда ярсып күрсәткәннәр. Би әмриһи, би әмриһи, би әмриһи, би хукмиһи, би хукмиһи, би хукмиһи, һазиһи, һазиһи. Hadihi. Əgər də mında kişkinə hərflər bulmasa, biz neçə görürük? Hadihi, hadihi dip kinə okuruyduq. Biz onda iki hərfini də suzurğa ikənin bilməz idik. Şuna bizgə mənə bu orunda suzurğa kirək deyib, şuşu kişkinə hərflər bilən bizgə suzurğa qoşalar. Hadihi, hadihi, hadihi. Valiyya, valiyya, valiyya. Менә бу бик кызык сүз. Хәзер карап китик әле. Менә вә хәрефе фатха белән тора. Вә дип укыйбыз. Аның артыннан лам хәрефе кәср белән китә. Ли дип укыйбыз. Вә ли. Аннан килә анда кәср астына. Аста кәср тора, өстә икеләнүне күрсәткән шадды билгесе. Һәм безгә менә монда сузылга дип кечкенә е хәрефен күрсәткән. Менә шушы е хәрефне күрү белән без аңлыйбыз инде. Монда икеләтелгән е хәрефе бар шадды астында һәм без аны тагын еще без аны сузырга да тиешбез. Валли Валли. Сүз бетә я хәрефенә фатха белән. Валлия. 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 Күшәбез даммага. Менә монда беренче җәя эчендә күрәбез bu кечкенә дамма безнең сүз азагында гына килгән кебек. Әмма ләкин ул алай түгел. Менә соңгы юлдагы да, у да дигәнне карасак, без монда күрәбез инде. Вәү хәрефе, кечкенә вәү сүз уртасында да очрарга мөмкин. Лаху, лаху, лаху. Менә җәя эчендә күрсәтелгән лаху дип сузырга, монда дамманы суза вәү хәрефе. Вәү хәрефе өстендә бер әйбер дә юк. Бу безнең инде табигый мәддебез булып тора. Әмма ләкин менә җәя эчендәге кебек язылмый, дөрес итеп языла лаху. Һәм инде безгә подсказка итеп аны сузырга да кирәк бу урында дип безгә шушы кечкенә вәү хәрефен язалар. Без аны ничек укыйбыз? Лаху. Lahu, lahu, amruhu, 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 maluhu, maluhu,
ماله داود 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 يلوون يلوون يلوون. Mine bizim kişkine elifimiz yazıla sözünün ortasında da hem sözün azağında dedik. Met harfi elif hem nek şunun gibi o kişkine elif. Ye harfi kesrini suzatırgan met harfi bulup tura. Hem şunun gibi öksüzüler söz mine şuşunday kişkine ye. Biz siz indi kişkine yine mine şuşunday bilgi bilen gösterişekler. Hem vev harfi suza bizning dammani hem kişkine vevde damma hareketi bizni suza. Mine bunda tegizlik bilgisi, mine şuşunday kişkine harfler turganda, nek şuşu zor harfler turgandagı gibi ketip suzup okuganını bildirer. Indi bizning bugungi dersimiz oxirga yaqinlashdi. Mana narsani biz tushunib qolirga tiyishmiz mana bu darsdan. Mana shunday kichkina harflar, ular boshqa bir yerda da uchramaylar, tek bir Qur'ondagina uchraylar. Biz endi qarab bo'lmagan kishilarga yengil bo'lsin uchun yoziluvda bo'lmasa da mana shu o'rinda so'zib o'qirga kerakligini ko'rsata turgan kichkina harflarni biz endi nek o'zlarining do'stlari kabi nek zo'r harflar uzunligida so'zib o'qirga tiyishmiz. Agarda endi siz mana shu materialni tushunib qolsangiz, bu temani yaxshi etib o'zlashtirgan bo'lursiz. Bizning darsimiz shuning bilan tamom. Men sizni o'zimning kelasi darslarimda da kutib qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.